Ja sam Fikret Čančar, rođen u Donjem Bešpelju, općina Jajce, od oca Ramiza i majke Fate. Djetinjstvo proveo kao i sva druga djeca na selu, radeći uobičajene seoske poslove, dobro učeći, pohađajući mekteb, i tu sam uvijek imao dobre zapažene rezultate i kao učenik i kao takmičar. Nakon osnovne škole upisao sam srednju rudarsku školu u Tuzli, gdje sam sa 14 godina otišao od roditelja u svijet, što je pomalo bila i uobičajena praksa za djecu sa sela. Od te 89. godine sam počeo učiti tehničko crtanje s nacrtnom geometrijom, zbog toga što je bila tehnička škola, i učiti tehničko pismo. Od tog trenutka mi se javila neka želja za lijepim pisanjem, jer sam do tada imao strašno ružan rukopis i sad kad na brzinu pišem imam izuzetno ružan rukopis koji samo ja čini se mogu pročitati. Ali kad sjedem da nešto napišem, išlo je to. Interes za vjeru postojao je od kako znam za sebe, zahvaljujući prije svega mojoj majci Fati, mojoj neni Timki, koje su me učile tome i kojima sam duboko zahvalan na svemu onome što su me i naučile i čemu su me podučile. Brojni imami koji su službovali u Donjem Bešpelju u našoj džamiji ostavili su sigurno trag na onome što ja jesam danas. Abdullah Efendija Smajić, brojni drugi koji su bili, od Aziza Efendije Palića, našeg dragog Efendije Meštrovca koji je bio gore do pred sam rat, do rata faktički zajedno sa nama otišao u izbjeglištvo. Ali eto, neki interes za kaligrafijom javio mi se odmah nakon dolaska u Zenicu. Moj rođak Enes, koji je išao tada u medresu, mi je rekao jedan fazon kako bi ja to mogao napraviti sebi prvi kalem, i to je bio jedan najobičniji flomaster, školski flomaster kojeg sam ja žiletom odsjekao na koso i sa tim sam običnim plavim flomasterom napisao svoje prve harfove. U tom periodu to je naravno bilo sve improvizacija, učio pomalo sam i tako dalje. Do nekog vremena kada sam upisao studij na Islamskom pedagoškom fakultetu, tada Islamskoj pedagoškoj akademiji, kada sam malo i aktivnije počeo učiti to, ali opet sam, zbog nemogućnosti da imam svog učitelja, u kaligrafiji je neophodno imati učitelja. Tek sa nekim mojim sazrijevanjem i situacijom u kojoj sam se našao da upoznam neke ljude, počeo sam učiti kaligrafiju na onaj pravi način na koji treba, mada su to već godine kad većina ljudi se možda ne bi ni odlučila na nešto takvo, smatrali bi da je to kasno za njih. Ja mislim da nije i ja još uvijek intenzivno učim. Svoju prvu levhu napravio sam kada sam radio u Kladnju. Sjećam se neke moje želje da nešto napišem. Jedna kolegica koja je predavala vjeronauku jako dobro je crtala. I ona je rekla, hajde ja ću nacrtati nešto, a ti napiši. Ja ću nacrtati neki list, smotan, i tu levhu imam i dan danas, čuvam je onaj na Bešpelju. To mi je posebno draga uspomena. A opet, malo kasnije sam se odlučio i da sam pokušam napraviti neku levhu koja je u stvari bila više takozvani taklid, odnosno slijeđenje neke već urađene levhe. Takvu jednu htio sam da napravim za sebe. To sam bio na običnom papiru radio, odnio jednom starom majstoru u Kladnju koji je pravio ramove da mi to urami, i kad sam vraćajući se kući sreo svoju komšinicu Mihnetu koja je rekla, ma šta ti je to tako lijepo, rekao, moja neka levha, ma gdje to ima kupiti? Ja onako spontano kažem, pa evo kod mene, pa pošto je, ja njoj kažem koliko sam ja platio ran. Sjećam se, to mi je bilo prvih 15 maraka koje sam, i ta prva levha nalazi se, vjerujem i sad, na životu u toj porodici, u tom mom komšiluku u Kladnju.
Kasnije sam napravio brojne levhe. Istina, one nisu sad neki veliki umjetnički dojam i neka velika umjetnička djela, ali ako napravite 10, možda nešto vrijedi. Ako napravite 100, onda sigurno vrijedi malo više. A ja sam do 2016. godine, kada sam imao i prvu samostalnu izložbu ovdje u našoj gradskoj galeriji, koja je tada bila domaćin te moje izložbe u okviru festivala Plivske omahe, nabrojao, što zasigurno znam, svojih preko 300 levhi. U nekom periodu sam odlučio se i da pokušam uraditi uživo na zidu neke radove, tako da sam prvu džamiju, tako da kažem, ukrasio nekim ispisom. To je opet bilo u Kladnju, tada sam radio tamo. Kasnije sam radio levhe za džamije i ukrašavao zidove džamija, tako da ima tih zidova koji su, evo, spomenuto već u Kladnju, Zenici, oko Travnika, ovdje u Jajcu. Jedan solidan broj naših džamija je sa mojim nekim ispisima na zidovima. U Livnu, Bosanskom Novom, Bosanskom Petrovcu također, gdje sam radio. Posebno naravno mi je čast i privilegija da mogu reći da sam učestvovao i u ukrašavanju džamije Esme Sultanije, gdje je mihrab ispisan ovih dana kad je završen rad na ukrašavanju džamije. Urađena i pozlata tih harfova koje sam ja uklesao u kamenu i to mi je posebna čast i zadovoljstvo. Naravno, posebno volim što mi je ukazana prilika i čast da u svom rodnom Bešpelju kompletno oslikavanje džamije uradim i to mi je jedno veliko zadovoljstvo, čast i privilegija. Na čemu se zahvaljujem naravno i našem efendi Abdurrahmanu i džematskom odboru na Bešpelju. Ima tu džamija i u Livnu, i u Bosanskom Novom, i u Bosanskom Petrovcu i tako dalje, u Donjem Vakfu, Bugojnu i tako, koje su ukrašene levhama koje sam ja radio. Kaligrafija je nešto što nema baš puno ljudi koji se za nju zanimaju, ali posebno zadovoljstvo je i činjenica da je arapska kaligrafija od 2021. godine upisana na svjetsku listu baštine UNESCO-a, što je eto i neka privilegija da se čovjek time bavi. Otkud kaligrafija? Pa ta želja nekako da čovjek lijepo piše. Znam ja lijepo pisati i bosanska slova, ali eto, kroz ljubav prema vjeri zavolio sam i kaligrafiju i u stvari kaligrafija na jedan način predstavlja govor duše, ispisan na papir. I kad su me jedne prilike u jednoj školi pitali kakav je osjećaj kad slušaš škripu onog kalema kojim se piše, kakav je osjećaj, kako to izgleda, ja sam rekao da u stvari dio vaše duše ostaje zapisan na papir. I sad takav osjećaj imam i to vjerujem da neće ni proći dok je čovjek živ. U samoj kaligrafiji čovjek može naći smiraj. Za samu kaligrafiju potreban je mir, smirenost, staloženost i ona kao takva jeste u stvari mehlem za dušu, punjava dušu i srce. I onaj ko to voli, sigurno je da može itekako naći svoj smiraj u bavljenju jednom takvom umjetnosti. Do sad ima nekoliko izložbi na kojima sam izlagao. Rekao sam da sam imao jednu samostalnu ovdje u Jajcu, a zajedno sa grupom finih, čestitih kaligrafa iz Mostara, Konjica, Gračanice, Gornjeg Vakufa, Vojnice, Sarajeva. Izlagali smo u Zenici, u Vitezu. Imao sam neke samostalne u Bosanskom Novom, Sanskom mostu, u Igmanskoj džamiji, na Igmanu, u predivnom zimskom ambijentu. Imali smo izložbu što je
bila jedna vrlo zanimljiva i draga izložba koju pamtim i ne mogu da ne spomenem svog učitelja Abdulhaka Hadžimelića s kojim učim i dan danas kaligrafiju, iako je on puno mlađi od mene. Želim spomenuti da je on godina moje djece, ali meni to ne predstavlja problem. On to radi na odličan način. Kod njega dosta učim, a naravno ni Mostar i profesor Munib Obradović nisu daleko i ovim putem njima upućujem najiskrenije selame s dovom Gospodaru da ih čuva, poživi još dugo i da budu na hizmetu svima onima koji žele učiti kaligrafiju. Moje levhe su u stvari neki odraz onoga što čovjek osjeća. To je jedna posebna vrsta umjetnosti i one se mogu vidjeti na mom Facebook profilu i Instagramu, a i u brojnim objektima. Sad je taj broj daleko veći od 300, koliko sam spomenuo. I nekako kad odem negdje gdje imaju radionice kaligrafije, gdje izlažemo, zaista zanimljivo sa mladim ljudima, sa djecom, omladinom razgovarati o tome i podučiti ih barem da uzmu taj kalem, da vide kako to izgleda, kako izgleda napisati jednu običnu tačku koja je osnova kaligrafije, pravilnog oblika, oko koje se u stvari vrti baš onako poput Kjabe, koja je četvrtasta, gotovo pravilnog oblika, oko koje se tavaf i čini zikr, prema kojoj se usmjeravamo kad klanjamo namaz, baš onako kao i kaligrafi. Oko te tačke se vrte, jer tačka je temelj, ona je mjera za svaki harf, kako on izgleda, koje su mu proporcije, visina, širina i tako dalje, te eto i tu jedna simbolika. Mogu reći da je kaligrafija zikr, spominjanje Allaha dželešanuhu i taj ispis kuranskih ajeta, hadijskih poruka ili nekih mudrih izreka na arapskom jeziku, arapskim pismom, jedna posebna umjetnost koja će, nadam se, na našim prostorima živjeti, jer Bosna i Hercegovina je iznjedrila neka velika imena kaligrafije, a nadam se, evo, danas imamo živućeg čovjeka, profesora Muniba Obradovića, koja sam spomenuo, koji je, eto, imao čast da ispisuje tekstove u blizini Kjabe, na onom velikom satu tornju, i to je, eto, privilegija i Bosne i Hercegovine da ima takvog jednog kaligrafa. U svakom slučaju, nadam se da će i naši gledalci imati priliku i na drugim mjestima saznati u kaligrafiji i da će uživati u umjetnosti koja je takva kakva jeste.